Pemirsa Arak Bali sampun kejantenang Pinaka Warisan Budaya Tak Benda WBTB Indonesia oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Miwa Teknologi RI. Setios punika Arak Bali talar molihang sertifikat hak kekayaan intelektual HKI saking Kementerian Hukum Miwa HAM RI sane nugesang yening Arak Bali Pinaka produk budaya khas Bali. Sajroning usaha mikukuhang perlindungan miwah pemberdayaan arak Bali, Pemprov Bali, nyantenang nyabran tanggal 29 Januari, kapikelingin pindah ke Hari Arak Bali. Parindikan inucap nganutin surat keputusan Gubernur Bali nomor 909/03 stip 1/HK/kali-tali-kali-likur pinaka untuk penghormatan ting Pergo Bali nomor siki warsa kali-tali-kali-dase indik tata kelola inuman fermentasi miwah utawi destilasi khas Bali. Anut ring makata sumber Arak Bali boye wantah dados ajang perayaan nanging taler pinaka galah becik sajoning nincapang rasa eling krama ring nilai-nilai budaya miwah tetamian penglingsir merupa arak tradisional. Satyas punika pekeling Hari Arak Bali kadadosang pinaka jalaran ngemit nilai budaya merupa tetamian taler pinaka usaha nincapang kasukertan krama sane makarya pinaka petani Arak Bali. Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster dawak punika mepaiketan ring tata kelola Arak Bali sampun ngicenin usana sane becik majeng para petani arak. Nganutin sesela sane kemargiang pemerintah, akeh produsen mausang molihang panincapan asil mawit Arak Bali preside ngeranjing ke hotel, restoran miwah genah-genah pariwisata. Cahya Dwi Payanti, Bali Pos Nguningayang.